Amanya ndiyo kuba Mwesigye owanje nahigomba yabare president yabare Yoweri yabare ku Rwanda yabare ku Rwanda yabare kutugara hitaka yabare ku Rwanda muri igomba obunako bo kurgobo kusyaga magingo yabare president yabare kutiyamba bueno cyacyamukamwe bwar kugira ngo ito turigira heru oba kutugurira abasirikare kutitema oba kutubona bonesa yabare president kuturwana yabare kumanya abantu bebintu biki manyana batwitse sente kayihura obwar kwija kahereza cyacyamukamwe sente cyacyamukamwe nimanya ocumutera hansi nimana akizaro nyowe tataka gumo munaka magingo tukakuhereza buriyo bwacyama tukereze tukagumana yiwe no kuza kustega magingo tukakurgaho mbona bukisa cyamukama kwija abasirikare bo kutitera bakajana batitema bakatwirkanzya bakazaza kutitera sacyamukama uturkumanya naishe muhonge ntumanya naho muhereye irenju ntumanya naho muombekeire umurumo ntumanya akaja nakayitare bakaturanda nakayihura bakamuhenti 15 hika 10 cya government bakabimuhereza mugendo batema akajana imbundu zawo akagira ngo niwe kwija kutitera ngo niwe wamuragira akaja kutera sacyamukama akingura akatyamka sacyamukama owor kureba owajwekere owakubena atambira muri igomba nwakutwita ningira ngo atahiro muna boba wayini hatebirebi akaja kutitema akaja kutwita kayihura kayitare bakagira ngo niwe kubihereza kandi wasindikira mu miti yawo katsiyo tumugarcyo mu miti yanjye mu Rwanda mu muguma nanye mbariyo mugongo konke shahe kigafutero bururu twarga kunanka ahangari tubabere obungano futaha Kongo aba Kongo no bakufutwara amhanga gaheru ngakiraha barariyo futero mu kibira cyitwa kuyambira mu twagenzere ne ngo twagumene ka Buganda rigira harigire kutureba omukashe bakatsinka bakagira ngo gende batite cyeshe nyumwa abaze kwihurana kayitare nuba bakutwita bayina amasyo bakakorobo bakarondo bakazamwa itaka ya government bakartibinga tukabona tukaburo kwinga tukaburo kuriyesa tukabona hatente nigarikiro miti ni waziteire muno kustega magingo hatunturisa ko katsibatrere mu bakakaje mbundu zawe za government ikabeje nibatwirikanga bakakomo kokora hamaisho ngutabareba tukabamanya batsa cyamukama bakayihura bamherenti 15 na miliyoni gana na sente bamwehoreza nkoko yohoreze mbwe kuzoza kuturi mbwena yahana tubona bonesa natwirikanze ntrarumbishaka ntrarumbiti betso turwana nko kwaturweneho okayijana bokati yambe bitokati yambo kutwaba iri kutahantu nyangarara manya turiya banyigomba babe bakugambira manya tubanyigomba matubayo turiya bayo nyo wendo mwishku wa nyanga ndiya wa ntaho mutatagwiro munaga magingo remyaka ina ndya obwacyama tukakwente urubona tukakwenta no kamagingo tahani tiya kuba Mwesigye amanya ndimo nagomba wano watuwe takali ya fokuvolwa no kutusaka kati tubere wano kutaka era tuli kutaka kati tumanyisa cyamukama je yavudde atatugobe kutaka atujje kutakali ya feyoli arubali bali batuwadde atali twale atfule afuke nga president atufuge kutaka atukube batutwala ganye bataniko kutugoba atekwe watuza yavuddewa okujja okutubonya atyo okuvoro no kutusaka kati je weyavudde okujja okutubonyabonya okutuddusa okutugobya mutaka nayefula nanyini ttaka okuvolwa leero yatugoba twabadde tutandise okutukutuula tutandise okuzimba obuyumba bwaffe nga mwetusula katutandise okusula ku kisaka tutandise okutambula nga tetweraliikirira olwakisa kyamukama okujja nga tulwanyisa atukuba atubonyabonya ekirala ali kukayihula yamusuubiza yamwente 15 ne miliyoni 10 ne yika 10 kati aho ne yefuula omumanyi okutegeera nti ye mumanyi asinga kati tubonabona pikiza fo yazitutte nazikwata nagamba mbu yazironze bulonze ate nga yasanga n'abantu nga bavuga batambula mu biti byabwe nga balina gye balaga n'abakwata n'abajjako piki n'azitwala era zina piki ezo okuva olwo n'okutuusa kakati abantu baffe babakuba bababonyabonya batukuba batusuza bubi nnyo ziri oba ziri kanoni oba ziri maddu oba ziri mu kigezi awo sitegera kati we zakwata
okuva lwezagenda n'essaawa ya olwaleero tetuzifunanga era tetuzirina. Omu Luganda pulezidenti ffe twabonaabona nze Yakubu Mwesigye tubonyaabonye n'eggwanga lino tutambulira mu ggwanga lyaffe olw'essente ne batugula olw'essente ne batulemesa olw'essente tubonaabona lwa ssente tutambulira mu ssente z'enguzi. Enguzi yazaala akantu igomba hiika 20 zoona zibatsimbira ekibira hona situbatsimbaho hiika na 5 hona hiika 20 okuva olwo okutuusa kaakati tubonaabona ku lulwo nga oli mufuzi tutambulira mu bufuzi bwo tutukapingaga tutukaraba namuga n'agamagingo obululu butusangira butakuteerwa aha tukuteera obululu kyaimaani kati okuva olwo n'okutuusa kaakati tubonaabona mu ggwanga lyaffe nga mwe tuli bannayuganda ate batuzaala wano eGombo tweyanze tubonyaabonya kisa kya Mukama era sinaleka kunnyonnyola ku ekyo ekya kisa kya Mukama. Babadde balina ebibuuzo bye babuuza era ebikyatulumya omutwe olwaleero. Bagamba Mukama Pulezidenti bwe watuza ku ttaka lwaki tewawandiika n'otuwa ekiwandiiko ekituza ku ttaka ne bajevuna ekigambo kye wayogera bakyonoonye bakirinyiridde bagamba mugwe be wayogera byali tebiriiyo batulwanyisa n'olwaleero bagamba Mukama Pulezidenti oba yabazza ku ttaka lwaki teyabawa kiwandiiko era lwaki tateeka mu nkola ne batugamba muffe bye twogera bya bulimba. Mukama waffe tukwegayiridde twagala kumanya kisa kya Mukama ne banna abamwekulunguluddeko awo be balina obuyinza oba tweyanziza bw'olaba vidiyo zaffe zino Mukama waffe. Amannya agange nze Mwesigye Amon. Bw'olaba vidiyo zaffe z'omukulembeze amannya agange Mwesigye Amon naye neebaziza kukulisa n'akalulu Mukama wange. Ttaka lino lyolaba ery'eGomba kwe tuzaaliddwa era kwe tukulidde naffe kwe tuzaalidde abaana naye kituluma kwe kutukomyawo wano ate abakuli emabega nga kisa kya Mukama najja wano n'aleeta abasirikale n'abambaza obukookolo ne batandika otukuba ng'ayogera nti ye ewuwo takyakonkona aguza buguza ne bamuggulira akozesa erinnya lyo Mukama waffe n'akwonoona akwonoonye mu nsi muno bamuwadde ssente empitirivu. Juzi bamukuŋŋaanyiriza obukadde 10 bamutaddeko ente 12 emu eyakayihura gye bamuwa yazaalidde ne kuloole. Oyo bwino tumuyina atutte piki zaffe atusse akuba buli muntu gw'asanze kati amaanyi alina mayitirivu yeerabidde ennaku gy'omugyeemu kati olwaleero yayonoona erinnya lyo. Nakwebaza Mukama yange ambe ku kiso kya Mukama amuggyeko obuyinza bwe yamuwadde obubonyabonya abanaggomba. Abanaggomba ayina bayawuddemu abagagga bamuwadde ssente empitirivu ze zibonyabonya omunaku. Bana omunaku yakoze eki? Mukama waffe nkwebaza okutuzza wano ate n'akalulu ne tukakuwa mu bungi. Kye nakusaba Nabbanja lwe yayuza ebintu byaffe n'ayokya t-shirt zaffe ne bazisuula mu ttooyi naye Mukama waffe watuyambye n'otuddiza polling station era twakuwa akalulu n'eGomba twasingidde waggulu twayitidde waggulu nnyo. Tukwebaza Mukama waffe. Oluganda ndumpenda ekansobangi ow'ekitiinisa Pulezidenti ninkusiima ntaine bugalikiro eshoka sitambere manyi obwatugarra hano bwotwakira tubeetereireho gye omurro gwaha gube guhwaire ogw'okutwosya buli izooba enkone zibabemba tuteere zibe zitendeire emihoro beetubire konka kandi hatayimukire busya kisa kya Mukama yagwisa kagu Minisita Musaasizi yagwisa kagu abo bari kututema baryayanga n'asafu bareeti hanu nakayihura barundaine empiiha nyingi bazikwasa kisa kya Mukama nakayitari bono bagira ngu tubakikonkona wa Pulezidenti itwe abari kukonkona nitwe turi kubonabona hati na Julius abariyo nibatutema bareetsera abasirikare bareetsera amahega ihanga
hata nigo barikukozesa omu kandi ebyona ko barikukozesa bagajwe ko bukokoro bakirgagajwe ko bukokoro gaje gatema amaka gaitu gotya ebintu byaitu hata nibotya emifarati yaitu aho turi mu butundu barebo itu nibagotya konge byona nebyakisa cya Mukama mbwe nijo nagira ngo we nayenda kwija kututabariza abo kuba wawe takiri konkona nibamwigurira direct Mukamihanga tuyambe kisa cya Mukama abo kuba ushoborozi niwo bwine ni watugarira aha ni watambire ni wakoze isamani gawe na hata twatweshengereza otugarira obushoborozi ngo bwake kisa cya Mukama yateze nakweshengereza Mukamihanga wariyo nashisha ariyo naitizina ryawe narikoze sakubi okamutambira mbwe nariyo nakuzumurira omurru abantu bari hano babona turiyo tubona turara tutabyame ekiri kutiteganisa twine muntu weno utwakozereho burabe konkana bari twoko mbere nkakayihuro ine mahirina ebiso akagarika katungikaho mahiri 5 omuri foresti nicyo kiri kumurwana so tajya ngo harwe ikindi Mukamihanga abakayitunda bachiwa kisa cya Mukama taratunze romo akagabwa kutungire mu itaka kuyarga kuritunga obor kure na Rwanda bagayi yagarika yatyamuka yaruguza bagayi hikama kumukaga na itana kaziguriza ntikimanya tweni twabari abazariwa habanyegomba Mukamihanga twakweshengereza esho katutambira manya kagambe nkebe ngagambe nkebe bo bwabiso nagira ntenkebe bezikurye nyuma nazo zikutwekereza ihangere ntutangara habo kuba epinga mbeto abanyamuvumenti kuno bari nkebe bene bari twoko nyuma bakukebe bakwitirense bari no bapinga mukashesho no mwabazi ne bayita munyayiganda kuba kurika kwita munyayiganda bagaraka bakugaruka mu bakugambira otsasere Mukamihanga kuturagambe bigambo bitashemeire konka kandi emparense ko giteraho empare ko giteraho kiraka cyo mwenda musya ogiretero kutweka mbere abazugwabo nibo baryo batagambise abari kutiteranya ikirana nyumushana abatubuza mu ikaro abatubuza ho kusitama Mukamihanga nakweshengereza kora rebe video yegi nakushaba nakweshengereza otutambere kisa cya Mukama ababaye bembeire abari kutwekereza abaryo baturi abarye nyima kayihura bakagira ngo no munyabwenge takwija kwergayo ngo yayerangirira konka ine biliyoni na biliyoni account ye naenda kwikozesa akayito munyayigomba akamutwekereza akagumyita karye mahiri nazi yatungira mu forest nagamagingo arumuna afuhirire mti hatariyo nabyare mti msi agamagingo arumuna yongera kubyare mti umbeya nibatayira ahaba karuru kawo muzeyi habo kubigomba ekete ine karuru kawo twatandukobo twarwana na karuru kawo ndahanga yatkorre cyembabazi akaruru kawo kasinga mbwenu watwasingira higuyigomba hata nayebeire nzugu baitu bo obagira ngo nubatutambira aba bantu bona kuza kwijamu aba bareta batutera aba babyirigi mteketororensi abarukurga heru yigomba obarebo wahungire naronde cyo kuriya bakamugendaho batarebe bari abarukurga heru aba bayijiro abayitirenseji agamagingo nuba bariyo nyuma yabo nibaba sente turi hamwe turwa sente zaba bagayiga nibabona so muntu wahanze nani ngushaba Mukamihanga kora arebe kintu eki otuyambito mbwenu tufire kuwa tugarira hayitaka mbwenu kwasho twakora urubanza nani nshaba Mukamihanga odiye gikora agihurire otuyambe nk'abanyigomba turukubi mbwenu kintu kugambira turukubi Mukamihanga turukubi amazina nbanyita Kaheri Israel ndiyahigomba tatenkura kagwaha legenensi yanje konka mtuyambe abazugu batwita embunda zabenzi binga konyi hati zigarikiro muri igomba kandi embundu zihanga mbwe nani nshaba aba barkwehakana barugamba bakareta za kota zifire kunchi basika Mukamihanga okayizira okarebe kibariyo bakora MT bariyo bagibyara ensi bariyo bagifuhirira amasyo gaitu bagazibire kunywa mbwe Mukamihanga twantushaba ngo tuyambe Mukamihanga nkoko yambe nseji nkoko manya omuntu wahandi yagangenze je fregaleba ni munagomba ni wawana sebo Mukama wange president webalenyo webalire dala webalire dala kyawatukolera notuza ku mataka gafe Mukama waffe naye sebo abantu bewatuwa bonna batutunda era be batutta ni walero
kisa kya mukama gwo wayora n'omuwobugaga n'omukolera buli kimu kati yatutta n'aleeta amagye nga geesibye obukookolo ku maaso ag'eggwanga ne batukuba nze nzekka ewange ewaka baleetayo amagye. Julius Mugabo yaleeta amagye n'agaleeta ewange, abaana ne badduka, abakazi ne badduka, nange ne baagala kunzita. Sebo mukama wange tuyambe ekizibu, tuyambe ekisa kya mukama atutta. Tutambireko kuba tutambire taata, tutambire turi abaana baawe, turi abantu baawe, turi abaana baawe tuzaalirwa omu ihanga omu. Abantu bateheza kisa kya mukama yateheza bamuguzire bamuhereza miliyoni 100, bamuhereza hiki 100, Kayitare na Kayihura na Julius mbwena amataka aretirente z'abandi yazishukamo yagira ngo kasita iwe aha kwawe takukonkona natahamwe kwa rukwenda nakwere cya rukwenda mwene mukamange president tutambire tuyambe nanyenye nkakaremera omuferesite n'umundi n'umwonta akakakanje nimwo kari nimwo bari kuntahira n'abakuronzire nanye ndumu ombakuronzire mukamange na ndumu natufa kubi abantu batutahirira nibatwita kubi nibayita abakazi nibayita abana nibatwita kubi mukamange kisa kya mukama uwahayira ubutegeki uwa agizire ngo kamuha ubutegeki bwo igomba bwona naza kutwita mpaka narekeramu abayizira abanyabushenyi abakisoro abankaha bari kumuhasene abo bona Kayihura ayine mahiro 5 mferesiti kandi ahera ayine mahiro 10 Kayitare nukoko Julius nukoko abo nibo bantu bari kutwita abekikiro muri cya mukama bamuhaire ntita bamuhaire 10 yazitwara bamuhana na buri kimwe cyone cyarukwetenga mwene kisa cya mukama mutuyambe yatwita yateza mukamange president nashemerwa nasima mukama akumpera umugisha yatugamba tude kutaka president mukama wange watugamba tude kutaka lyafu embera ne yagala ngo kwagala okucyukamu erembi naye kati yazemu obupya okuva nabanja bwe yajawana era ekintu yakitandika natukuba na kambula amayumba gaffe buli kimu kyonna katika kisa kya mukama amuyimukidemu batuta polisi yokka yajja netukuba kati baleeta amagye nga beesibye n'obukokolo ku maaso batuse batumazeeko neyanziza pulezidenti nga bukambula ebintu byaffe byonna nibifa byonna abantu nibabitwala abo yajja nabo enterahamwe ziri muno abakongo bebabitwala nesente nabulyo ebyali mu butundubaale bwaffe era ira kukayumba nakakambula bulungi nakasubula nagamba mundabye ngayina oyo muganda turi aho tushobeirwe nimbanza kusima mukuru w'ihanga Owekitiino Yoweri Museveni Kaguta yabare ninkusimira orhanga okwiha n'omburuhu mbwenu hariho kushoberwa mwenshi katugambira abantu katubatwarize gye tukagamba nk'abantu abo wakwatize obushoborozi tukaganira nk'uko muhimoganira n'abandi abantu kabatubeire nyamaishwa abebembeire igomba abarkweta abanyigomba abo wahera obushoborozi abariyo nibaitensegi hona nyonshobeirwe mbwenu nkakisa kya mukama kwemerera akareta amahe bakatutera omuntu kusanga nibamutera nk'ente mbunde muri haiguru nibatubingisa amasasi nimangwa amasasi gakagabinga enyamaishwa omwishwa mbwenu amasasi nigo gakukora nk'uko oreba enkoni mbwenu tushobeirwe mukama ihanga mbwenu abantu bari omu barikuruga muhanga kisa kya mukama aba ba MP abakisoro aba ba Kayihura mbwenu mazima abagaiga kugenda bakakwata musheija bakamuha sente bakajya ngo munaku nuwariyo nabonaboneza eshahezi nitwe turukurara kubi nitwe turukurara omumbu ko kutahenshi bagitema ko kugiye kiwakora bakihaho mbwenu tushobeirwe mukamihanga twantukushaba mukamihanga korahure odiezi otiyambe ogambere abantu abo ahabo kuba embunde zirukora omu tinkumangu niziraga buraya nimangu n'embundu zihanga zizire kutukuma
tinkumanga embundu zikaija kutwita mukamihanga mwenu ko kureba nibatsindika amahene gatutera wari abagurisi nibagwererana wari abakaikuru nibafa wari omutsigazi atakiri omutsigazi abana baitu barigiraho amashomero tubakishoma mukamihanga turi aha tushobeirwe naninshaba ngo odiyo egikora agihurire ka vidiyo aka karakushikeho reba igomba girebesa amaisho g'embabazi igombe kapinga ekerimwe pinga turuine nepinga byo kwihamwe omuri igomba mbwene hata nakyo nibakitutura nibajangu numbayi kamaitu ama office gona gakaturya morkwe twatsigaza office emwe ya bidi niyo twemereireho mwen twantukushaba ngo tuyambe bakarya sente baturya morkwe mbwene bakwatene na kisa kya mukama kutwitira kimwe tukafata kargaho mbwene ani nkushaba mukamaitu ngo tuyambe aninya arska papa ninkusima mukama wetu mukamihanga presidenti ninkusima munonga okatugarraho itaka konka mbwenu abantu batyamukire kutubona bonesa kisa kya mukama atyamukire yijana b'embundu embundu ezabe ziriyo zakwenya ezabe nzito abantu omurutaro rwobote yityamukire ziryaho omuferesite bariyo nibatwita mbwenu naba ninkushaba demyaka yitu titwakibasa kwirukanga nibatutera amasasi na za tiyagasi mbwenu tuyambe tata mukama itu titwakibasa kisa kya mukama ariyo nabuyo natwita natubinga titwakineho kuza abazaire baitu bakagwoma titwineho kutora mbwenu tuyambe otuhumurize otugarraho itaka ryaitu ariyo nabuyiha natutangatanga kutwita nko buyatwita obuyijana na banki mbwenu atyamukire reba ariyo natwita natubinga omu myanya yitu natubonabonesa titwineho kurara nitufa kubi nitubonabona nagira ngo aba barimu ngwitwe tuturi batuzi bayigomba kashaba bari kutwita bo nibo batuzi bayigomba bo bakargahi mbwenu twantukushaba mukama yitu mukamihanga tuyambe tugarraho amataka gaitu tuyihireho abazigwa bari kutwita bari kutarana abatakumanya ibakurga embundu orutaro rwobote rutyamukire titwakibyama titwakineho kuza twakuzire emyaka yitu turemeireho amatongo gaitu abazaire baitu bakagwaho mbwenu tuyambe niwe muzaire waitu mukamihanga tuyambe amazina ninya arska papa tuyambe kisa kya mukama ariyo natwita wafe kisa kya mukama yegata nebano abemiti batubonyabonya batuta tetusobora kubevanguriramu tubadde tusaba otuyambe bevanga nebano nebarimbarimba nebatuta tubadde tukusaba otuyambe begase nebano